hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisiro mngena lona FM inungu tuminete ntsena kubila wara ya khumembiri uyinsela nongena ku Afrika wa vulavula ka mngena lona FM komandlela hlekanisa kwala ngengisela xitichi xurko namotla kuri rabombiri siku ra vunhungu ra n'hweti ya mawani le mana magedimbiri makumembiri ntlhanu mina ni kalanga pet mathebula ni n'wana wa smart wa jima xitlangu maxingiritano wa jejana makona lava ndandazi hakwamukela ka nongena ku Afrika wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ifamba swi nga ku fika le ka awara ya khume mune nhlekani lowu xiphiqo lexi xi nga koho eka hina tani hi Vatsonga Machangani i timhaka ta vuhosi na mintlhontlhotlhontlho leyi fambelanaka na swoleswo a ni tivi ku hi nga swi ololoxa njhani tani hi rixaka kumbe swi lava ntshamo wa muxaka muni laha ku nga ta vulavuriwa ku kahle kahle tihosi ta ka hina ti fanele ti endlisa ku yini ku swi swa swi ti fambela kambe ta va hi ka hi bula na MEC loko va nga cinci nchumu hi ta twa hi vona ku va ri yini ku ya hi laha va nga tshembisa ku va bula na hina kona hi ndlela yaleyo timhaka ta ti-medical aid mi ri yini n'wina hi tona ni tshemba ku mina n'wangulo ka swoswoleswo kambe sweswo hinkwaswo mingisero mehe a ni taka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ntiyiso mingisero yo mngena lona FM makomba ndlela timhaka leti ta mintlhontlhontlhontlho leyi hetelelaka yi va na yi va koho loyi fambelanaka na timhaka ta ti-medical aid i swin'wana swa leswi kumbexana ni nga tsakela ku twa n'wehe ku mi angula vukuyini ka mhaka yeleyo ku van'wani va ri ku ya hi xiviko lexi loko ni xi languta xi komba timhaka ta leswaku kwalaha ka WAF ku na ku tirhisiwa ka mali hi vusopfa hi yan'wana ya madokodela loko va kha va ya hetelela va tirhana na vanhu lava va endlaku swikombelo loko swi ta ka timhaka ta ku lava ku languta ka timhaka ta ti-medical aid hi ndlela yeleyo se ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wehe eka tona timhaka ta toleto hi tlhe hi twa na timhaka leti ti nga koho ta ku va ku langutiwa hi timhaka leti ti fambelanaka leswi swi fambelanaka na timhaka ta vuhosi eka rixaka ra ka hina na sweswo a hi ta lava ku na sweswo mi nyika nkarhi wa ku va hi twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka yoleyo timhaka ta ngoma ke mi ri yini timhaka ta mafambele na mafambiselo ya ngoma aka tindhawu leti mi nga ka toho a hi mi tweneni na teto hi lava ku bula hi toho timhaka ta toleto ya hafu ku bila wara ya khumembiri nhlekani lowu kambe sweswi a hi sunguleni naka ku va hi twa ku mi khometi timhaka ku ya amahlweni eka siku ra namuntlha mi nga rivali ku va Afrika-Dzonga na yo yi wela ka matiko lama ya nga kuma mapapila kusuka eka Amerika kusuka Amerika ya kolomo ka 30% ta swixavisiwa leswi swi humelelaku hi ndlela yoleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga lava languta ku ko va nhungu wa ti-percent ka timhaka ta GDP kumbe ka timhaka ta vucincanisi lebyi hetelelaka byi tirhana Afrika-Dzonga na Amerika leri ra ku loko ku ve Amerika yi twisisa ku swantswa yi hi pfalela handle tanihi tiko kumbexana na hina hi ta fanele hi endla swin'wana kambe hi ta ndla yini xivutiso lexi hi nga mi vutisaka xo ku va mi angula hi ndlela yaleyo seke mi khomete timhaka sweswi ku fika laha ka hafu ku bila wara ya khumembiri kambe leti ni nga ti xaxameta hi ta bula hi tona ntsena loko se hi ku hafu ku bila wara ya khumembiri ivi kusuka kwalano hi langutela ku bula na MEC Bascop Makamu hi ndlela yaleyo kambe ke sweswo hinkwaswo mingisero mehe hi leswi hi nga ta tsakela ku twa n'wehe ku mi angula ka swona hi ndlela yihi a hi sunguleni mingisero loyi wo sungula nhlekani lowu hi twa ku hi khomete timhaka hi nhlekani ahee minjhani hi pfukile hi nga vona mani pfukini ni foyina hi timhaka ta le xibedhlele xa le Elim xa case ya le Elim a Elim hi helekete mhani hi ti 28 ta January loko hi va heleketa xibedhlele va fike va kuma ku va na problem ya rhambu enhlaneni leri a ri fanele ri endliwa operation so loko hi va yisa Polokwane va fika va ku hava mbedo lava nga dlina va bukela date ya ti 3 ta June hi ti 3 ta June still va yini va fika va kuma ku doctor wa chayisa then va vuya na sweswi a va se za va kuma ku pfuneka and the case and xiyimo xa vo xa xi xi nyanya se a mi la hi le ka munghana mi a mi swi hleketse kwini loko mi teka xiboho lexi la ku pfuniwa ku va kota ku pfuneka timhaka ta le Polokwane ku va kota ku endliwa operation leyi faneleke yi endliwa hi ku loko hi ya le complain va fika va hi byela ku a va ha swi tivi ku va fanele va endla yini problem yi le Polokwane hi va nga va ha swi tivi ku va fanele va endla yini hi le Elim
se swi vula ku n'we loko mi va yisiwile ntirho lowu sungulerini ni vula ku va sungulerini ku ya xibedhlele xa Elim va yisiwe hi ti 28 ta January Elim, then va fika va kha va ya a Polokwane minkarhi leyin'wana va ku kwa Ambed, se va vuya va va bukela date ya ti 3 ta June. Ti 3 ta June va fika va ku doctor wa chayisa. se mara loko dokotela a chayisa mbedo ke a ku ri hava A ku ri hava, va tlhe va vuya va va vekela date ya ti 10 ta June, va tlhe va tlhelela ivi va vuya va hetelela hi ku va discharge. loko minkarhi leyi hinkwayo loko va kha va yisiwa hala na hala a va ri a Elim A va ri Elim. se swi fanele va discharge va vuyisa kaya yewa handle ka ku fonela ka Munghana Lonene swin'wana mi nga ringeta ku swi endla hi swihi hambi ringetanga swin'wana ku sukusela hi January ku fika sweswi loya kwale henhla hi zama ku vulavula na vona. a henhla mi vula kwihi a Elim ka kwale tihofisini ta kota complain. se va ku a ku na lexi va nga xi ndlaku hi ku yini Problem hi le Polokwane. lera ku a va nge lavisisi ku a Polokwane xiphiqo yini vo byela n'wina ku a ku na lexi va nga xi ndlaku problem yi le Polokwane ku ve loko va kuma dokodela kha chayisa a ku ndleke yini I timhaka ta ambulance, a ni ku sukiwa hi ambulance la loko mi fika mi folela tifayili ivi loko mi folela tifayili mi kuma ku loko se i ya nghena se va ku doctor wa chayisa. Ende loko hi va heleketa a va ha kota ku tifambela sweswo a condition ya vona va ha koti no famba va ha koti no tshama hi mhaka ku ve ri affecta misiha ndhawu liya. no pfumela ku khomisani sweswo tatana Ncinani va ta teka nambara ya n'wina va yi hundzisela ka va ndhawu le rihanyo a Limpopo hi twa ku vo va angula va ku yini. Okay. Inkomo sesi wa mina khomisani sweswo ai khona kuna swin'wana swi fambi kahle va ka hina kuna swin'wana swi fambi kahle a nti yini mara swin'wana swi fambi kahle hi ku loko ku ve swi vula ku Afrika-Dzonga vula ndhawu le rihanyo ku ma swi koti ku tshungula vanhu loko vo vula sweswo swi vhe swi tiveka. Siku rin'wana ni ka Makuleke Day ni twe un'wana kha hlamusela timhaka ta ku ko va Afrika-Dzonga ntsena ku nga na midende maswona leswa midende a ku matiko mo fana na matiko akelani va Mozambique va Zimbabwe ku ha midende mara a va swi vekangi kahle volovula ku i mali leyi nyikiwaka vanhu lava nga fambula vuton'wini mara a ni lava ku swi landzelela yaleyo a hi ri ka Makuleke siku ra ko loko va vula leswi lava va kha xivulavuri lexi kambe mhaka leyi ni lava ku yi landzelerisa hi ku loko mfumo wa hina a wo hi humela rivaleni ku va ka hina leswi hi nga mi tshembisa hi ku swi ta endleka hi hava hi swi koti vanhu a va ta vhe va swi tiva ku a va swi koti swilo leswi va nga mi tshembisa swona mi nga va byeli vanhu ku na timhaka ta swa rihanyo mi ta kuma rihanyo ra mahala mi ta kuma rihanyo swi ku tluka swi ku chakala mi ka mi nga swi koti mi xi twile xitori lexi se nga xi hlamusela ku sukusela hi Sunguti munhu a kumekeli ku i na vuvabyi bya muxaka muni a kha ata a vuya ata a vuya ata a vuya hileswaku swi vula ku hi marito man'wani va chava ku byela va ndyangu ku hayi munhu wa n'wina hi nge n'wi pfunini i to za ti fambela loko sweswiwani ho landza va ndyangu le rihanyo va ta ku no va nge a va swi twisisi swi endlise ku yini hi ku vanhu va fanele va pfuniwa mara va pfuniwa njhani ku sukusela hi Sunguti sweswi loyi a ri ku kaya ka yini ku fika namuntlha sweswi hi Mawuwani xiyimo xi le ku nyanyeni loko va nga ha koti ku famba sweswi ni vula loko va nga ha koti ku famba sweswi ku endleka yini ku ya mahlweni hikuva va kota ku famba ku na vanhu ni vula ku loko mi n'wi buka ni tshama swilo leswiwa ni tshama ni kha ni vulavula na hi swona tatana Xikwambani lava vulavulaka ndhawu le rihanyo kwala moyeni walowo ku kasi vanhu lava bukaku na lava va ka va nga tivani a va tivani a va tirhi swin'we un'wana tirha kun'wana phela leswi swi nga le ku tirhisiweni swo ndzi nga ri ka ha tirhiwa leswiya swa ku khale a ku ri leswiya swa khale va ku
n'wina mi ta swi vona kwa hale Gazankulu, n'wina mi ta swi vona kwa hale Libuwa, n'wina mi ta swi vona kwa hale Venda. Swa tirhisa swona phela hi ndlela leyi. Hiku loko ku ve a swi tirhisi swona i ncini xi endlaku ku munhu wa le Elim a nga swi koti ku fonela munhu wa le Polokwane ku hey munhu loyiwani i vuya ra vumbirhi kwaleyo n'wi pfuneni, i ncini xi endlaku swi nga koteki? Ni byeleni i ncini? No, MEC tanani mi ta vulavula na hina, kumani nkarhi mi ta vulavula na hina ku ndhawu ya n'wehe yi endlisa ku yini. Ha mi kombela ha mi kombela MEC tana mi ta hi byela ku ndhawu ya n'wehe yi tirhisa ku yini. Hi loyi munhu nta loko ni huma laha ni ta fanele ni ringeta ku tihlanganisa na vona MEC ni twa ku loko munhu a kha a lava ku lova a lovela mavokweni ya voho lava va nge voho va lava ku tshungula va vula yini. Hi ta hi landzelela ku ya mahlweni. Mani hi twa un'wana mingiseri hi ku wena la Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. a ku na munhu la 0860002543 i makumembirhi n'we timinete ku bila awara ya khumembirhi nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM. A hi amukeleni mingiseri lo nhleka tlakusani rito bo tlakusani rito miri a ri tlharihi rito rero mi kota ku twala. Hi pfukile minjhani n'we? Pfukile hayi na tshemba na twala sweswi na mitwa se khalanga a ni la ku kandziyela leyi mhani lava va humaka a va vulavula hi yona kahle kahle swibedhlele leswi hi nga na swona ni ta ku yini vo Giyani vo Malamulela vo ndhawu tetiya lati va hi rhumelaka koho loko hi vabya ku famba ka provincial hospital va ku yisa Polokwane. Nkarhi wun'wani va byi tivutisa ku leswi nga Polokwane i yini hikuva swibedhlele leswiya swikulukumba na swona. Loko ku ri ndzawulo ya rihanyo ku na michini yo karhi leyi nga Polokwane ntsena why va nga yi hangalasi yi ya ka swibedhlele leswi? Why va nga tholi madokodela lava lavekaka va ya ka swibedhlele leswi? Hi minkarhi yo tala ku na vanhu vo tala na mehe va kona vanhu va tivaka van'wani vo ze va hundza misaveni va ku nyika date leyi nga ka tin'hweti tinharhu ku yi ta Polokwane endzhaku ka masiku lawa. Hi nkarhi walowo munhu i njhani? I le ku tikeriweni swinene. So wa tivutisa hikwalaho ka yini provincial hospital ku va ku ri yoho leyi nga na michini leyi kumbe yi nga na madokodela mo karhi hikokwalaho ka yini va nga sheri ka swibedhlele ku ri vanhu va kuma vutshunguri nakolo veri van'wani madokodela va lava ka n'wina va lava nga kulela kwale dyambyini se va nga madokodela a va swi lavi ku tirhela ku veka hisa a ku na yini sweswo. A ni voni sweswo swi nga endleka ku tumbela hi rintiwo ngopfungopfu loko tiposo to huma swi nge endleki vanhu va nga ti apply na michini switirhisiwa loko vo switirhisiwa swi kona vanhu va ta apply va ya tirha. Hi ku loko i suka let's say suka Giyani kumbe suka ka Malamulela loko i fika Polokwane wa ya fola layeni. So why va ku rhumela leti ya fola layeni ya fayili? Why vanhu lava nga fambi na tifayili loko fika hi ambulance swi vula leswaku munhu yaloyi le ka emergency le ka xiyimo xo tika why a nga fika nghena straight a ya vona dokodela loyi pero matirhelo ya administrator tanihileswi ni hlamuselaka swi vula ka mabasangi kun'wana loko munhu a bukiwini ku na mundzuku hi 7 o'clock ni fanele ka xibedhlele xo karhi ni fanele fika ni kuma le xibedhlele va ni yimerini ni nga fiki xibedhlele na ha fola layeni futhi wu ri ta ze ri pela na ha fole layeni ene leswi mi swi vulaka ntiyisi ngopfu ku fana na leswi mi swi vulaka ntiyisi ngopfu ku fana na mina sweswi loko ni ri laha Polokwane la loko no lava ku ya tirha a Joni a Auckland Park kumbe kwihi la ku na tiyindlu ta SABC loko ni fika no fika ntsena ni ku hi mi Khalanga Pet Mathebula va ku Khalanga Pet Mathebula i bukeriwe studio number man technician ya wena i man swo tiveka sweswo. ni ta kuma amulunghiserini a ni yimelini technician himbirhi ti-microphone ti-right hinkwaswo leswi ni fanele ku swi tirhisa a cheka moyeni ku ma nghena na mara a swi tani hi hala ka ndzawulo ya rihanyo a swi tani va right ku na vanhu vo tala va nga lova va ha yimele ku ya Polokwane va endliwa vuhandzuri va tele ngopfu na vanhu va tivaka munhu va ku yimele ku ya endliwa vuhandzuri Polokwane i yini leswi hi salerisaku ndhawu ku xota yini ka tindzawulo va nghena va huma ku nghena ministara loyi a huma ku nghena MEC loyi a huma mara i yini a ku na leswi kombaka ku cinca swi dina swilo swi centralize wa ndhawu yin'we hambi swi centralize wini
vukorhokeri ku hava i ta rhumeliwa kwale i fika i kuma leswaku vukorhokeri ku hava ni vula phela mina lexi ni nga xi twisiseki leswi xi endlaku na sweswi ni nga tshama laha na tsandzeka ku swi twisisa i ku na ndzawulo leyi swi tivaka ku na munhu i suka a Elim i le kuteni a Polokwane Minduku mara a ku humesiwa fayili ya yena yi vekiwa ku tiveka ku hayi ku le kuteni vanhu va suka a Elim i 4 va suka kwa Letaba i 10 va suka ku Giyani a swi le ku ndliweni sweswo loko munhu a fika wa hata ya va ku yana na hala tifayili mi ya lava wayena va fayili kanjani swi kha swi tiveka a swi fanele swi tiveka dokodela wo karhi wambirhi u ta vona 50 ya vanhu lava taka wa swi tiva ku tiva mani vanhu lava loko ku ri 50 yi tele ngopfu mundzuku ya vona vangana swi tsariwile va ri na fayili loko mi fika okay wehe swimanimani enkombo ta mina hileswaku loko a nga chayi hileswaku a ni swi twisisi mina kumbexani mi ta ni pfuna n'we mi tirhanaka hi swona a ni swi twisisi ku loko ku ve ku ta va kasi a mi swi tivi ku ta va vavabyi vangani na a ni swantswa va xota ku nga ri ku va ku a va voniwangi manga ku dokodela Chasini a mi nga swi tivi ku ta va vavabyi va 10 no ku na swin'wana swi tirhi la a hi amukeleni n'wana loyi ni hlakani hayi bothele mpokini hi pfukele mi njhani hayi fukile ma a khensa ya ni mukuma audio streaming leswiwani bothele a ni lava ku commenta ka leya ku influensiwa ka maphorisa hi swilo swa le handle recently hi ve na misa wun'wana kwale hi nga kona matsatsi hala Western Cape ni nga kona misa loyiwani i fike a hijakiwa loko a hijakiwa ku fambiwa na yena loko ku fambiwa na yena ku fika chichiwa ku lama nga chichiwa kona ivi a teka ku foni a fonela ku wun'wana wa maphorisa ku a n'wi tivaka ku ni hijakiwile ndhawini ya swona so ivi ya misa la maphorisa ku a na swi tiva loko ku hijakiwa ka muganga wa so movha wu ta wu ri na vamanimani wo ni teka foni ni va fonela movha lowu wu vuya ndzhaku ka 3 days vanhu lava vo instructiwa a va vuyisi movha ni teki movha wa wrong so timhaka ta ku influensiwa ka xiphorisa hi swilo swa le handle swi tele ngopfu la South Africa so hi le ka xiyimo lexi leswaku ingaku se hi le ka Banana Republic se mi vula ku yini la mi vula ku leswi swi vuriwaka hi General Mkhwanazi swi na ntiyiso ngopfu swi na ntiyiso ngopfu vile ku va swi tiva swilo swi na ntiyiso ngopfu leswiyani na ti-drugs tivhele ti famba ti koleka drugs hale vo capsulet hale ka kona you know ene ko tala vanhu ene futhi a wu kumbetela a van'wani va nga khomiwa kwala Mpumalanga la sweswi a khale va kha va heleketa na vo va escota movha ya ka yi nga ri yona va ka heleketa movha yin'we yi ri na mbangi hi lero i connection ya vanhu vo karhi kusukela kwale ku register-iwa timovha leyi movha wa tekiwa loko mi ya wu kuma se wu vekiwe hi number plate yin'wana wu na registration yin'wana layani disk everything swi helerile you know no ni mi twi but leswaku hayi no ha hele a ni ta ku hi le thyake a ni ta ku hi le thyakeni i makumembirhi nhungu tumena ta ku bela awara ya 12 va ka hina hi ta huma la ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona va ta mi byela ku hayi no timhaka ta swa rihanyo swi tshamisekile va bya wena ku nga ta swi vona ku a swi na nchumu xi nga tshamiseka sweswinyana khale ngo na ku kuma hungu ra ku a ku ri na ntirho ka un'wana muganga va yise pasi rin'we pasi eka ka yini a hi amukeli n'wana mingiseriro nhlaka hayi papa mi minjhani hi pfukeli n'wina mi njhani hi pfukile khensa mina a ni lava ku vulavula hi liya vutleti ngopfu yi ni tlhavile loko ni twa sesi lava va vulavula hi timhaka ta ku va ve na munhu wa vona loyi va nga famba na hi xibedhlele a karhi a ti fambela hi milenge a za a fika la nga ha swi kotiki cause na mina ni na n'wana kusukela last year n'wana loyi u beburiwile a exibedhlele xa le Maputo so a beburiwa a nga
a ri kahle mara nga ku lava va nga n'wi bebulisa lava nga bebulisa n'wana luya ku ve na xihoxo ku i weak hi sayiti ra voko leriya ri nga hetelela swi nga vonaki loko a ha ri ntsanana mara loko se hi ta tshama na hi nkarhi wo leha hi sungula ku swi vona ku tlanga voko rin'we lerin'wanyana a ri swi koti ku tlanga so hi ve hi n'wi yisa xibedhlele ivi swi fambi nkarhi wo leha swi nga koteki swi a va kotanga ku endla nchumu hi yena va ku yi fizo swi ku yini ivi hi fika laha hi swi vonaka ku a swi le ku endleni hi n'wi yisa na le bara Joni suka laha nyika mhana yena mali a travel hamba ya Joni swi fika swi nga endli nchumu hi tsandzeka hi swi tsandzile hi n'wi tshika a tshama so mara loko se a ya a kula n'wana luya hi swi vona ku se na problem na va 16-17 years last year ni n'wi tlhelerisa kwala Maputa xibedhlele ni vulavula hi hala Phalaborwa so loko ni n'wi tlhelerisa va fika va ku no i fane a yisiwa Lethaba swa last year a yisiwa Lethaba hikuva va nga ta fika va n'wi cheka marhambu na ti-doctor ta marhambu Lethaba loko a ya fika Lethaba va n'wi tsalele date laha va n'wi teka va n'wi yisa Lethaba loko a ya fika Lethaba kama ngenani makeni hi ku mavuswitwa se va le ku mukavanyeteni na kwalano kambe ke a Lethaba nga pfunekangi ku fika sweswi mukavanyeta loko a fika Lethaba va ve va n'wi transferela George Mukhari loko a fika George Mukhari va n'wi tsalela ti-date a ya a vuya va fika lava nga za va n'wi operate then loko va n'wi operate voko leriya va ti va faki swilo swin'wanyana la ka yena kumbe yi khomeni kwalano sungulani kuma tinhlokomhaka ta mahungu a ni nga hleketi ku swi ta lehisa sweswo kambe timhaka ta rihanyo a hi swi vulavula hi swona hina hi lava ku vulavula hi xiphiqo lexi n'wina mi nga vulaka ku xiphiqo lexi mi nga na xo hi xihi Sesilile makombandlela mativa a hi kunguhate kahle ku hi lava ku vulavula hi timhaka leti ta ku na vanhu va nge le ku huseni ti-medical aid ku nga va ku ri vinyi va toho ku nga va ku ri va dokodela ivi lava ti-medical aid scheme va ku swin'wana hi swona se van'wana madokodela va hetelele va pfala hi mhaka sweswo mi tiva yini swo swoleswo mi vona onge timpela ti-medical aid ti le ku husiweni kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke a hi mi tweneni le ka 0860002543 ya vumbirhi leyi ni lavaka ku hi vulavula hi yona mi nga a ni lavi ngopfu mi ta vulavula leyiwani yi taku a ni lavi mi ta vulavula hi swa ka n'wina ni lava mi vulavula hi ku angarhela timhaka ta vuhosi mi vona onge timhaka ta vuhosi ti ta lunga ti ta hetelela ti tshamisekile va ku se timhaka ta vuhosi ti tshamisekile ngopfungopfu ka rixaka ra ka hina mi vona onge swi ta hetelela swi tshamiseka loko ri swi nga tshamiseka hikokwalaho ka yini i ncini xi mi tiselaka ntshembo walowo wa ku swi ta tshamiseka loko ri ku swi nge tshamiseki i ncini xi ndhaku ku mi hleketa ku swi nge tshamiseki ni nga tsakela ku twa tlhelo rero ra n'wina hi ndlela yaleyo xo ya vunharhu xo hetisela timhaka leto vanhu va tsutsumela angomeni va ri lavakulu va fika va hlangana na swiyimo hinkwaswo sweswi swithuthuthu va khandziya sweswi van'wana va khandziyaka swo kumbe vona hi ku se vakulu va khomiwa ku hambana na ku a swi nga lavi ku kumbexani leswi ku nga vekiwa nkarhi wa ku loko ri na malembe yo nge a wu pfumeleliwi ku ya ngomeni a swi fanele swi va matlhelo hinkwawo ku loko i ze hintsa malembe lama wa ha ngheni loko i hintsa malembe lamaya a wu se ringanela a hi buleni timhaka totoleto nomboro hi leyi 0860002543 mi kandziyisa na rito ka 0657443911 ni lava ku ndla vulavisisi bya ku mi hlupheka ku fika kwihi hi timhaka ta swa rihanyo lomu mi tirhaka koho lomu mi tshamaka koho ani ni ta mi nyika 30 wa timinete hinkwato loko hi vuya mahungweni ya misava le ntsungeni wa hafu ku bela awara ya 13 mi ni byela leswi mi hlanganaka na swona a swibedhlele hinkwaswo leswi mi nga swona hambi mi le Matikwana hambi mi le Rob Ferreira hambi mi le George Mukhari hambi mi le Garankuwa hambi mi le Elemu
hambi mi le khensani swin'wana na swin'wana sweswi mi twa ku ngeti mi lava ku vulavula mi phofula ni ta mi nyika nkarhi hi hafu ku bila awara ya 1 ku fika awara ya 2 ni lata ku mi vulavula hi swo sweswo kambe sweswi a hi vulavuleni nhlokomhaka letiya ni nga mi kombela ku hi vulavula hi tona hi ndlela yaleyo nomboro hi leyi 0860002543 wo sungula hi loyi Nhlekani hayi botho minjani papa mina hi pfukeni minjhani kona mani kombela ku va xikala molangavo ku va xikalavito a ri mina mi tiyo mi ri yini xikalavito okay botho ka timhaka ta swa vuhosi loko ni languta mina hi ta mina ni huma ku hala ka Malamulele hi na problem ya ku tihosi ta ka hina hi toxe a ti twanani to endla ka ku i business mhaka ya vuhosi hi ndlela ya ku loko a hi ri ku hi la ku lunghisa swa hina hinkwaswo swi kota ku hi hlangana a ni ta ku a ri ta va kona siku leri a ku fanele swi tiveka ku hosi Madosi hosi Mtititi hosi Jilong hosi mani ku va na siku leri va swi kotaka ku hlangana ku draftiwa na ti-situation na ti-constitution ta hina hi hanyisa leswi endlisiwa leswi endlisa leswi n'wana na n'wana loko swi ta ka sweswo u endla hi ku ya hi ku u swi lavisa ku yini ka muganga wa yena still na swona swi endla ku hi nga swi koti ku hlangana hi kota ku lunghisa vutsonga bya hina hinkwenu ku hi tiveka ku hi hanyisa ku yini hi nga lunghisa ku yini hi tiveka ku hi hlanganisa ku yini va machangani hinkwenu mavona a ni tivi mara kwa mavonelo ma mina ku loko a ku ri na minkarhi leya ku fanele ku pfa ku hlanganiwa va tivana van'wana va tivana leswi mi swi vulaka hi leswi a swi ndliwe khale ongeti swi fike swi va holovisa tihosi leti ku a ni khale a ku ndliwe leswiya swa ku hlengeletiwa tindhawu va ku tihosi letiwani ti hlengela la tihosi letiwani ti hlengela laya tihosi leti ti hlengela leyi se nga ra sweswiya swi swi ya languta ongeti un'wana ku mina swi vula ku loyiwani ni hosi ni nkulukumba ka yena loyiwani vuhosi sweswo hinkwaswo swi va swi pfulunganyekini mara a swi hisi helo botete mhaka ya ku loko mina ni ri hosi Mtititi ni veka nawu wa mina a ka Jilong ku na nawu ka Jilong a hi nge swi koti ku ya hlangana Malamulele hi vulavula hi xilo lexi nga hi tiselaka na ku ka hina mhaka ku un'wana na un'wana u lava ku voniwa ku hi mina mani na matiko yo tlula swimanimani so ma ni kombela ku loko ku ri ku a swi koteka tihosi ti va na mihlangano ti kota ku veka swiboho swo ka tiko hikuva swi nga hi endla ku na hina vanhu hi va xixima loko tihosi ti nga se hlangana a hi swi koti ku hlangana hi salela ndzhaku a ni tivi va kuva mavonelo ma mina lama koteka ni mi twile bota mina i mani hi ta twa ku van'wana va angula ku yini hi ndlela yaleyo no tsaka hi ku mi vulavule hi tihosi ta mi ku mi huma hala ka Malamulele mi tsundzuxile ku na hosi yin'wana loko yo ka yi nga lunghisi swa yona ni ta mi byela mindzuku ve ri yi yiva tihomu na vafana van'wana vambirhi kwahala ka Malamulele se ni tshemba ku yi ta swi lunghisa swi tshamiseka swi swa yona ku hi nga zi hi dumisa loko ho yi dumisa swi nge he vi kahle kambe ni khensile tlhelo rero eko ma vona hosi hinkwayo va ta yi pota kala ka Afrika va vulavula va ku khala ngo hosi leyi yi va tihomu na vafana van'wana vambirhi yi tlhe va tlhe va vula na mavito ya vona va ku loyi na loyi ivi ni ku ho ya hi la ku vulavula hi swona sweswo swa tihosi a hi vulavule hi tona tihosi ha ti xixima se ivi hosi yi ni tshembisa ku hayi yi ta swi lulamisa va yi hembela se mara a ku le ku lulameni nchumu ku fika sweswi se loko vo ka va nga lulamisi ni ta ya ni ta mi byela ku i hosi mani kwala moyeni walowo mi ta vhe mi swi tiva ku swi ndlisa ku yini hi tihosi hi ku loko munhu a xavise homu a ri hava i va tsutsumela ka hosi yi nga lavi ku swi ololoxa swi vula ku na yona yi orha ndilo walowo kambe hi ta twa loko siku ri kha ri famba ku va kha va swi lunghisa na handle ka swona hi ta mi tivisa rixaka ku na hosi hala ka Malamulele yi tirha na vafana vambirhi va xavisa tihomu un'wana i ri va tshama va fika mutini wa va kuma kha ku yiveriwa homu futhi va kha va suka hala se ni ta mi byela na xo xitori hinkwaswo la ta mi byela mara loko yo lunghisa swa yona a ni nga ha mi byeli swi ta vhe swi va swi herile nan'we mara tiko leri ra n'wina a hi amukeleni n'wana mingisirilo Nhlekani Hi, Bothani minjani? papa mina hi pfukeni minjhani bota mina Hi, pfukini ni kombela ku va xikala vito. inkomo Mina na ku khumba ka ya ti-medical aid. Ti-medical aid ku va yi ka yi abusiwa ku va ku ri matlhelo mambirhi. Because xo sungula loko doctor a claim ka medical aid ya munhu ivi ke swi vona ku i claim mani munhu swin'wana hi nga swi kota ku swi contest.
but lexi nga va kota hi xona hi lexi loko mina ni munhu wo ka a nga vabyi mara medical aid na yona se loko se ni swi vona ku ni khopukela kwala ka vo June July a ni tshama niya a no n'wi vhakachela ni fika ni ku hayi claima ni pambulela mali yo karhi so ku va ku ri tindlela teto to wisa ti-medical aid so i ta fika a claima kumbexani a claimisa swi nga ta claimisa so a nyika 50% ka leyi nga ta va claim yona mi va mi kha mi la ku fikelela yini kwalano na hakela okay ka medical aid ya mina hi mina na n'wana se na hakela swin'wana swa vo 4.5 hi n'hweti se loko ni yi vona 4.5 leyi ni ka ni hi hlayelela kahle ku yi le ku humeni phela ende a yi le ku tirheni a yi le ku tirheni mi vula ku yini mi la ku vabya va le ku tiyeni ende mina a yi le ku ndleni ka a yi le ku a ni va ni nga vhakachelangi doctor se manjeni na ye n'wana kona u tifanela na mina a nga vabyi ende nge n'wi yisi ka doctor lexi kumbexani nga ta tshuka ni ku yi pfune hi xona hi sweswo ni ya hlamba matinu kambirhi hi lembe mara ka leswi swin'wana swo ntani ya ka doctor yini na swi vona ku a ni vabyi no loko se ni ha vulenyana ku ri Sunday ni swi vona ku ni nge swi koti ku pfuka ni ya ntirhweni no ya fika ni tsalela papini a tlha claima a ni pambulela hafu kambe vonani a mina movha u koho a mina ndzindzakhombo ka movha wa n'wena na yona se mapfa mi ya yi faya mi ku mani fane yi faya nyana ni ta hi mhaka ku a ndzi claima lembe leri so sa ni nga tshama ni swi hleketa se ma swi vona phela na le ka medical aid i ndzindzakhombo wa ku loko no tshika ni tlhavekile ni nga yi ni ya hlangana na leswi van'wana va nge le ku hlangana na swona hala ilimi a ni yaleyo yi ta tshama yi ri kona ya medical aid phela ni va ni kha ni hlayelela ku hayi sweswiwani a ni va yi kha yi ni byela na ti-statement ku okay ku vhakachela doctor i sale hi mali ya so sweswo swa ti-hospitalization hi nge swi hlayi ku swi le tlhelo ya se swi vula ku n'wina mi fanele mi ya cinca benefit ematshan'wini ya ku miya cincani benefit loko mi twa nga ri mi n'wina mi tiyerila mi va munhu wa ku vhakachela dokodela cincani benefit mi ya ka hospitalization ivi mi ti hakelela yitsongo leswin'wana mi ta ya kan'we siku ra ngati a ri tshuki botpet i ta ku wa cinca benefit se manjheni swi ya cinca se manjheni siku rin'wana i vabya se swi lava ku manjheni ya ku hospitalization phela hospitalization yo va yi ri yoxe a yi fambi ka ti-medical aid tin'wani antho ni nga swi veka njhani mali ya doctor yi va yi ri tlhelo fanele ku tlha ku va na mali ya doctor la nga ta va a kha ku vona hospitalization yi le tlhelo se ni vula ku a ni n'wina mi nga dyondza mi tlhe mi swi vula kahle mi ku you can't have your cake and eat it se langani ku mi lava yini ku tlula ku mi ya yivela mani swa tsandzanyana yo yaliyani yi kahle nyana ku ni vona ingaku yi nga ni tirhela ka rin'wana ra masiku hi ku a ni swi tivi ku vutomi byi ni khomele yini mara no vula ku loko ni vona ku hey a se yi hindini hala ka July halaya mo ni pa ni tsongola nyana ku se hi lexi xiyimo ti-medical aid ta vilela ti ri mo wisa hi ndlela leyo hi ku anakeni mi va musi ma swi tiva ku loko n'we mi kha mi claima mi khumba na loyi na un'wana xirho xa medical aid yaleyo swi fana na gezi sweswo na swi twisisa mara ni va ni kha ni languta ku na mali leyi ni yi hakelaka hi lembe mi va na makwanga mi lava ku tengwina hakelaka hi lembe na mali leyi va nyikaku yona ya ti-doctors visit na ti-day to day fambelani hi swona but cancer van'wani ku na ku huhisa leswi ku huhisa ka mampela kaya ku huhisa ka mampela a hi tweneni ku mi angula ma ku yini n'wana hi loyi ni hlekani a ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Vugana Lolele FM va kombandela a tivi kokwala ka yini ni fanele ndzi ni twa ximfumawulo lexiya nda nga somba ncindani mani amukela lowu mingisera ni hlekani aye minjhani evukeli minjhani hayi pfukile ni lava ku vulavula leswiya swa medical aid ya
timhaka ta medical aid butret ta ku abuse a hi madokodela ya ri voxe ku na vanhu va involved tanihiloko xi vulavuri xo sungula lexi a ku humaka xivulungu xi ya kombela na mali vo dina va ringeka kumbe va ringiwa mara lexi xi hluphaku ku fanele xi a nga swi kombisa loya a ku loko yena a vona ku mali ya yena ya claim a nga yi tirhisi wa a ya yi kombela mali leyi i yi tirhisaka medical aid a hi leyi i yi hakelaku leyi i yi hakelaku yitsongo ku tlula leyi i yi tirhisaka mara xin'wana lexi hluphaku ngopfungopfu loko va ya gandza madokodela i ku loko se lembe ri hela lava va ti-actuaries va cheka ku medical aid yi fanele yi gonya ku fika kwihi swa contributa swilo leswiya ina se loko vanhu vo zama ku va tikhoma va ya ntsena loko ku ri na need mara sweswi munhu sweswi va vula ku ya ka dokodela a ya kombela mali a na hi munhu loyi i lava mali mantisisi mara timhaka teto a hi ta madokodela va ri voxe na sweswo yisa vanhu vo ka va nga ri kona ka medical aid kanete ti-medical aid ti safara ngopfu fraud than a lot of things and sweswo and fraud leyi ni khomeleni mi yingiseri fraud leyi hi yo yi ndlaku ku van'wani vanhu va nga ha koti ku ti fikelela ti-medical aid ti durha hi mhaka ku ya sweswo loko ku hela lembe se ku ya tshamiwa va yisa swilo swa vona ka ti-actuaries va ku hey medical aid ya n'we leyi ku claimiwa ngopfu va goyisa ti-rates ti ya henhla va ku hi la ku kota ku hi mi fikelela lembe leri taka se loko ko sungula ku va na vo vanhu va tikhoma va nga yi va ringa madokodela ni vona nga ku swi nga pfuna kuve structure xona hi xoxe xa ti-medical aid xa swi kota ku vulavurisana na vusweti lebyi vanhu va nga na byona kumbexani khale ka khaleni tin'wani ti-medical aid a ti ku pfumelela ku i ta ti hakelela ntsena ku wena yi ta ku hakelela timhaka ta ku tshunguriwa a xibedhlele ntsena wena yi ta ti layithela swa ti-day to day visit na yini ivi swi hunguta premium ti-rate yeah no medical aid you know the options, you know, from your capitation options. Loko mo cheka masiku lawa ku na ti-option leti nge va ku langa dokodela rin'we leri nga ta consulta ka rona yi cheaper va ku mirhi liya yo teka tikhemisi a wu teki ri hava prescription because hiko kun'wana ku hluphaku kwalaha ku xaviwaku na swisibi na ti-perfume manjusisi yi ku khavhara ntsena for exibedhlele mara ka madokodela a wu na freedom yo hala na hala loko i lange wun'we kumbe vambirhi i ta tirhisa vona ntsena se sweswo swa kota no va zama ku controla fraud mara problem i ku na hina vanhu hi hexe hina hi sungulaka minkarhi yo tala hi fika hi rilela dokodela wa vana leti tshamela xitafulani xa yena ku xikolokolo ni zameli loyi na mali mantisisi so izwo swi hluphaku but problem yikulu that's why loko mo cheka ti-medical aid sweswi hambi ho yini ku yini loko za ku tshinela va June July se ve ri ti herile timali ta tona ene loko ti herisele swi ya ku va ku sele liya ya hospitalization ntsena mamiliyoni mara leya day to day ya ha ri kona so nkarhi wun'wani i ku va vanhu loko va vona medical aid ya durha and the like va kuma na ti-advisors ta right ti va pfuna ku langa ti-options leti ti yaku hi ti-needs ta vona for example loko u nga ri munhu wo tshama ka u nghena huma dokodeleni u nga ri na ti-chronic medication and everything chronic conditions lexi u nga xi tekaku i medical aid option leyi ku khavharaku ngopfu ka 100% day to day hambi yo ku nyika 6 consultations hi lembe it's enough hikuva a wu tshami ka yi nghena yi fana na bootpack so loko the more u lava leya ti-benefits to tala is the more you pay mara lexi nga kona i ku vanhu a va zami ku minimize timhaka ta fraud on medical aid swi ta pfuna ku ya mahlweni a mi vulavula na Nkwinika loyi a tiveka ku vito ra Jimbo a Giyani Khenseni Nkwinika inkomo 0860 002 matirhiselo ya hina medical aid ya khumbana loko n'we nga mi yi huhisa hala mina nga ni ku ana yi hlayisa hala loko se lembe ri hela va fika va ku hayi kho a hi tlakuleni ti-rates se ni tlakulerisiwa hi mhaka va ncindani va nga le ku yi huhiseni hala
mativa hi leswo xin'wana xin'wana xo khumba wun'wana a hi amukeleni loyi nhlekani nhlekani hi pfukeni minjhani a kenza leyo medical aid mativa lexi karhataku ka mhaka liya ya medical aid mhaka ya ku na promote i ku nkarhi wun'wani ku fana na xivulavuri lexi a xi sungula loko va vulavula mhaka ya ku nkarhi wun'wani swa endleka u kuma ku a munhu u tshama ka i vabyavabya kati mi kuma ku i hakela same amount lembe ri za ri ya hela i ku na vona lava fambisaku swona leswi a medical aid a va cheka lembe na lembe ku munhu loyi a nga zanga consulta nchumu kusukela January until December ku va na something nyana a ni something ma xi kuma ka tax a xi vuyi tanihi ti-tax rebates xa vuya bukete mara na vona lavayani na vona va fambisaka i mhaka liyani ya xikimi va dya na vona swinene ngopfu lahayani loko hi nga ndangi because mali liya phela a yi continue loko ku ri ku mali ya mina leyi no ka ni nga yi tirhisangiki this year yi tlha yi continue futhi lembe leri taka a swa ha kasi loko mali ya mina leyi no ka ni nga yi tirhisangi lembe leriwani lembe taka va tlhava a va nga tlheletela yin'wanyana leyi a va nga tlheletela yona this year yi ya kwihi a ni tivi foni yangu mi yi khomise ku yini but i nga ri mi pfale microphone yi twala a yi na Twitter yi mara a hetseleni loko se n'wina mi ta ringanyeta ku yini ku ndzawulo kumbe ndzawulo ya rihanyo yi ringanyeta ku timali letiwani va nga ku hi mhaka ku a wu ri na 10 visit na n'waka a wu ti tirhisangi ti herile a ti fane na haxawa ti va koho ti katsana na letiya ta n'waxemu ti va 20 kumbe premium yi langutiwa ku ya hi ku i mani concern ya mina a nge ri like i mhaka ya ku mini problem i mhaka ku na vona lava fambisaka mhaka leya xikimi va dya na vona la ka mali ya medical aid because like a ku na carry over ni vula swona se n'wina mi ringanyeta ku a ku fanele ku va na carry over ku tlhe ku langutiwa ku client history yi ri yini yena hi yexe loyiwani a nga huweli ka medical aid hi n'wi khensisa ku yini haxawa exactly but mavona loko ku ri ku sweswo a swi va kona a swi nga ta va kona leswi swa ku nkarhi wun'wani pa ya ka madokodela na mina like na yona medical aid a nga pa hi nga nyaka madokodela ni swona ku hayi nkombeni ndlela yini ku maybe a nzangi ni vabya matihlo kumbexani a nzangi va because like la ka medical aid xilo xin'wana swin'wana ndleve yi na mali ya yona matihlo yi na mali ya yona marhambu hinkwaswo a nzangi ni tirhisa loko lembe ri hela yi ya kwihi yi ya ka mani ya na mi twini kambe xivutiso xexo ma xi vutisake ka ndzindzakhombo wa movha wa n'wena ma vutisa ku loko lembe ri hela yi ya ka mani movha na swa hambana ni vula ku movha hi leyi n'wina mi le ku hakeleni ndzindzakhombo wa ku loko yo yiviwa loko yo phateka ivi yi heta lembe yi nga yiviwangi yi heta lembe yi nga phatekangi ivi loko lembe ri hela va ngetela premium ka insurance a mi vutisi sweswo kumbe mafamiya na kona mi ku heyi wena famba wo ni nga ri yi phatekile la i ni hakela mali mafamindla kwini le ka movha ka movha a yini le ka movha but mara laka mina concern mina yi haka medical aid lani hikuva ku na vana i mindzindzakhombo hinkwayo na le ka ndzindzakhombo lowu wa le timovheni va le ku dyeni hikokwalaho ka yini lava va dyaku le ka mindzindzakhombo ku nga ri swa timovha ku nga ri xiphiqo ku va xiphiqo hala ka medical aid ni mi parile i kombo tsonikesile 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi nga ti yiveli va ka hina na kumbe a mi ti yiveli mo londota mali ya n'wena a hi amukeleni loyi ni hlekani Khalanga mi pfukile papa mina hi pfukile n'wina mi njhani boti ni kombela nghena la ka lavo ya vuhosi Khalanga
ni vutise xivutiso xa kahle ku hi ya kwini tanihi rixaka lo tala ka vosi a ni tivi loko ri context ya xivutiso xa n'wina kumbe nhlokomhaka ni yi twanga na mara loko ri ke ni mi vulavulela na rixaka ra Vatsonga hinkwaro hi ku angarhela ni nga vula ku a ku na laha hi ya kona reason ya ku why ni vula leswi leyiwani ku na vanhu vo tala swinene na namuntlha na sweswi va ha ri ku vulavuleni loko wa ha tivitana ku wena u Mutsonga Mchangani kumbe eku hi Vatsonga Vachangani a wu swi tivi ku hi wena mani vanhu lava vo ka va nga swi tiviki ku va suka kwini a va swi tivi ku va ya kwini sweswi ku na case leyi nga ku fambiweni ya ku ri rixaka ro karhi kumbexani vanhu vo karhi kumbe vuhosi byo karhi byi lava ku tikuma byi ri vona kumbexani ku ri vona va kingdom ya rixaka ra Vatsonga kambe loko u languta case law ya kona a ndza ni yi vona no yi hleketelela laniwa loko ri ke ni yi ri i kwetlembetano kumbexani i case law leyi vulavula hi ku rixaka ra Vatsonga Machangani it's a losing battle. Why am I saying that? Machangani loko ni swi landzelerisa mina laha history ni nga yi hlaya kona ri suka ka timintsu kumbe ka nyimba yo karhi leyi nga ya ka Soshangani ku nga va ka Zwide ku nga va ka Nxumalo va Gaza lava namuntlha Vatsonga van'wani va tivitana mara mastiva ku yale mi ta ku yona ntiyiso mi le ku swi na yona kahle kambe a hi nga ri ku vulavuleni ngopfu hi langute kwaleyo a hi ri la ka ku la a hi ri koho a ku ri ka ku ka ha ri na vanhu vo tala ku ngheni muyingiseri tolo a vulavula hi timhaka ta ku yehe i vilerisa hi ku timhaka ta ku vuhosi bya ka voho a va vekiwi vona va ka Mangulwana se a hi swi langute hi sweswaku timhaka hi nga se takaya leyi ya kingdom hi langutela ka tihosi to hi toxe hi ku ka ha ri na vanhu lava nge hina hi lava ku va tihosi kambe swi tikomba nge swa tika ku va vekiwa kumbe va hetelela va tihosi ku fana na va hosi Khakhala xikombiso van'wana lava swi tikomba ku ngeti swi le ku tikeni sweswo swa ku taniya loko i languta va hosi Maswanganyi kun'wana swi le ku tlhontlhatlhontlhiweni ma hi vo mhaka ko hi laha hi nga koho a hi vula sweswo ku swi ta hetelela swi tshamisekile na yaleyo politiki hi ta yi nyika nkarhi hi ta vulavula hi yona a hi politiki Khalanga a hi politiki yi lulatini yo ni kombela ku siku rin'wana mi yi vuyisa Khalanga ya ni vava ku hava Dawuli Barrel ku u Mutsonga kumbe u Mchangana a swi kona sweswo hi swi nga ri ku kona sweswo ni swi vulaka swa ku Dawuli Barrel ku hava rixaka leri nga ta ti recognize tanihi Dawuli Barrel a ku mina ni Mupedi ni Muluvedi a swi humeleli hi yo mhaka ku ri na kingdomship ya Baluvedi le ka King Jaji mhaka ku va ti identify separately tanihi Baluvedi va ti kumeli mi ta hi vulavurisa ngopfu n'wina mani ku va hi nga lavi ku vulavula ku hi nga lavi ku vulavula ngopfu mi ta hi vulavurisa ngopfu mara ni mi twini xiringanyeto xa n'wina xi tili hi ta lava khumbekaku ivi hi kota ku va nyika nkarhi va ta tshama laha hi bula tanihi rixaka hikuva anakeni a ku na kun'wana laha swi nga ta buriwa kona loko swi nga buriwi kwala ka Munghana Lonene leswi swi khumbaka kwala palamenteni ya rixaka no ni khensile boto wa mina a khensa swinene hi ta swi landzelela inkomo hi ku loko ni ku ta hi vulavurisa ngopfu i mhaka ku na swilo swo tala leswi swi nghenelelaku loko mo languta kingdom yaleyi ku vulavuriwaka hi yona kumbexani ya ka Mjaji ani yi languteni ku tihosi ta ku va mani leti ti wela ka kingdom liya mi ta vuya mi ta ni hlamula maswa se that's one ku mi ta hi vulavurisa ngopfu mi nga ngheni kwalaha a hi khomeni mahungu ya misava ne hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana kusuka kwalano loko swa ha famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa kona hi ta kuma MEC Bashcop Makamu va hi pfuna ku hlamula nkulukumba luya a nga ta rila la ka xiyanimoya la hi twa ku va ri yini na hi ku hlamula yena na ku vulavula hi timhaka ta vuhosiku a nga rihela tanihi sweswi va nga voho principal wa swoho la a Limpopo kambe sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko hi lava sesi Lilian Hlavangwana na mahungu ya sesi Lili xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za
Alright, very Mzansi leswi a ko va ku tlanga ntsena laha hi tlangela matimu va ri 30 wa malembe lama hundzeke xipano xa Springboks xi hlanganisile rixaka loko xi hlula eka mphikizano wa rugby wa matiko ya misava. Sweswi xipano lexi xi vuyile nakambe u nga hundziwi ntlangu exikarhi ka Afrika-Dzonga na Italy laha ku nga ta tlhela ku tlangeriwa 30 wa malembe va kha va tlanga swin'we. Leswi swi ta humelela hi Mugqivela walowu wa 12 Mawuwani lembe ra 2025 awara ya 4 ni ntenga. Hlalela ntlangu lowu thwi ka SABC2 kumbe u tirhisa app ya SABC Plus leyi u yi fikelelaka hinkwako lomu va ko u ri kona. Download app ya SABC Plus namuntlha eka iOS, Android kumbe eka Smart TV ivi u ya streama. Leswi i mahala hi yo mhaka va ku SABC Sport for the love of the game. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Enhlikani ku phela amhaka ya medical aid na ndzavisiso lowu byi va nga wu endla va nga wu kuma va kuma ku ri swilo swa koho swo theketiwa ntsena dokodela ra munhu wo ntima a ya ali vukungundzwana byo karhi byi nga byi ri koho byi endla hi madokodela yo karhi kambe swi nga vi leswaku vantima hi vo va theketiwaka na lavan'wana va byi endla vukungundzwana mara kambe loko vulavisisi byi huma byi ku theketiwa ri vo ntima na loko a va endla yini lavan'wana swa ha vuli nchumu swi la ku n'wehe a mi le ku lwiseni ka vukungundzwana mi lwisa ka mbala wa munhu se a swa ha pfuni nchumu ku ri ku na lava va yivelaku va endlaku yinini hi ku ri se vulavisisi leswi byi nga kumiwa byi thyakisa na leswi swa kahle leswi n'wehe a mi kumela ku achieva swona. So leswi va swi endlaka swoho lava va ka hina va ka medical aid a swi pfuni nchumu a va tshikeni HI na yo yi ta ke ta va na level ya field ya kahle ya ku va ku ri na vufe endzeni. Se leswi va swi endlaka swa ku va theketa munhu dokodela wo ntima se munhu un'wana wa ntima swi vula ku ya nga kahle madokodela ma kahle va valungu a swi tshamisekanga. I mhaka yin'wana ya nkoka leyi vuyisela hi vula ku kambe un'wana i vurile ku i mhaka ku hina vantima va hi tele ngopfu se swi vula ku loko ko tshika ku langutiwa ku ta hetela ku kumeka ku vo tala va hina hi vantima lava khumbekaka ka timhaka leti ka vula ka a vo vantima ntsena lava va nga vona va nga na vukungundzwana. Kambe xivutiso ku se loko xiyimo xi titani ke hi yisa ku yini mahlweni va ka hina kambe sweswo hi ta yisa mahlweni na n'wi mi nga rhumela ti-voice note ta ka leswi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Godfrey Makhubele. Okay, mina ka this other one ya ti-medical aid la ku yi teka hi angle leyin'wana ya ku the same companies letikulu leti ku claimiwa ka tona insurance companies va planta munhu ku ri a ya eka practice ya doctor un'wana na un'wana a fika andla sweswiya va swi vula kwala ka radio swa ku ri va kombela ku ri no na vabya ntsalela papila so a n'wi tsalela then after 4-5 years the same insurance companies ti ya ka the same doctor or ka practice ti ku ri no hi lembe ra so hi na proof u tshama u nyika munhu wa so yini and hina hi hakerini mali ya so acknowledgement of debt then va sungula ku koka mali ka that guy. That's so evil. It's good for ku ri ka any profession leyi hi endlaka munhu a nga ta ku va na integrity because these things they always come back. Thanks. Sorry ku lehisa. I'm lehisanga so ila va ri ntumbuluko wu tani ku va vurile tatana MC Mabasa va ku ri ta boxeka tshumba la tikweni leri ku hava xihundla mara tsuba ri sumuleriana xihundla ku hava xihundla a ni mani tshika swo yimelela ni swi koti ku hava xihundla se hi mhaka ku hava swihundla mi nga endli sirhelana na xinduti xa n'wina ni yima na n'wina kona ni mingiselo me a hi tweneni loyi a ri wetse ya ihlekani Khalanga ka Afrika wa vulavula na muhumelerisi wa n'wina Ncindani Khalanga leya vuhosi leyi Khalanga ya ta hlupha swinene so langa mi kuma ku andyangwini Khalanga va halwa hi xivona va lwela vuhosi ku loyi hi a fanele hosi luya ka hi wena u fanele hosi luyani ka ha ta tika Khalanga ka ha to lwiwa swinene ni mixisi ene ku lwa ka vona hi mhaka ku mani hi a fanele ka va hosi hi swo swi endlaka ku
mi kuma ku na vaakatiko va gina va nghenelela ka mhaka yo ka yi nga lavi vona ku phela vuhosi khalanga i bya ndyangu a hi bya tiko ni hosi u rhangela tiko mara hosi i bya ndyangu inkomu katika 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 vakai n'wemeri hi mi tshembise ku hi lava ku bula na MEC Bioscope Makamu ne a va kona ni kombela mi tshama hansi mi hlela leswi ni lava ku mi byela mi ta teka xiboho n'we hikwala mu nga kona ma ni teki xiboho a ni mina ni tshanga ncaca a ni teki xiboho laha ni teki xiboho mina lava ta mi nyika nxaxamelo wa laha swilo swi nga fambisa swona ku mi ze mi ya swi vona ku loko ku ve ku fanele ku tekiwa xiboho n'we mi ta teka xiboho mi vona i mani a nga ndangi ku yini tolo ku nghene muyingiseri la ka nongonoko Afrika wa vulavula a fika ku aku i na xiphiqo hi timhaka ta swa vuhosi hofisi ya premier na ya COGTA ve le ku hlweleni ku va nyika mpfumelelo na ko va veke hosi nkanyana kwala tlhelo va le mapurasini man'we kambe lava ka mangulwane a va va veki tanihi tihosi swi le ku hlweleni ku na khoto kumbe ku na xiboho xa khoto xi nga huma sweswo taniya kumbe nkandziso luwa a wu kona la a ni tivi Ncindani a ri munhu wo a ni tiva a ri munhu wo lolowa ni wu kona wu lo leha muna wa timinete nkandziso ko kumbexani ni mi tlangela wona Edihlaluke mbulavuleri wa vuhosi bya ka Mangulwane hello ni mi yingiseri ya swi nga leswi hi na xivilelo la hi vilerisiwa ngopfu hi maendlelo ya premier Bioscope Makamu na hofisi ya vona hi ku hluleka na ku tsandzeka ku landzelerisa swiboho swileriso na swibumabumelo leswi humesiweke hi Commission on Traditional Leadership and Change kumbe Khatla Commission leyi a simekiwe ku tlherisela vuhosi ka lava a va ri tihosi xibyi ku ri na vuhosi ka ndyangu walowo khale mbuyelo wa kona wu humesiwile 11 February 2015 ka Khatla Commission yi boxile no humesa mbuyelo leswaku ndhima Tiyani Richard hi vona senior traditional leader kambe ke premier wa nkarhi walowo Chukustini Mathabane na vona va tiyisisile hi papila hi ti 24 ta August 2016 leswaku the same person ndhima Tiyani Richard i hosi lexi hi karhataku i ku ri COGTA MEC na premier va ha honisa nakambe na xiboho xa court lexi humesiweke hi ti 23 ta May 2025 hi Polokwane High Court xiboho lexi xi vula leswaku premier na COGTA MEC Bioscope Makamu va fanele va veka hosi Mangulwane ximfumo exitulwini ku nga si hela 60 days makume ntsevu wa masiku hi malembe ya nkaye swilo swi ri karhi hi kaya hi ringeta ku hlangana na COGTA na hofisi ya premier kusuka hi 2016 kambe ku ri hava nhlangano leyi balekaka na sweswi COGTA MEC na premier va honisa na papila leri tsariweke hi muyimeri wa hina Advocate N.T. Baloyi laha va fanele va landzelerisa xiboho ku nga si hela 7 wa masiku kambe mhaka leyi a ku ri ku va tsundzuxa hi ta xiboho lexi humesiweke hi court ya le Polokwane ya 23 masiku ya lama ya hundzile muhaxi COGTA MEC na premier ha vilela hikuva va swi kotile ku veka makhelwani wa hina ka tiko rin'we ka mapurasi yan'we hi ti 27 ta May 2020 handle ka ku yisiwa hala na swikhedzakhedzani kumbe tixangu ta the so-called Traditional and Concerned Leadership Act number 3 of 2019 leyi nga sungula ku tirha hi ku 1 April 2020 va vekiwile hosi Nkanyani va tirhisa the Limpopo Traditional Leadership and Institution Act number 6 of 2005 handle ko maji ni mi yingiseri ya hi sungula ku vona ku khiriwa hi nhlengeletano leyi a yi ri kona kwele ka province ya Esco hi ti 3 ta December 2019 laha ku nga kambe leswi se mi nga ni huwelela swi vula ku ma swi vona ku na n'wi khale mi ri ku vulavuleni kambe xivutiso i ku kahle mi lava yini no hi lava ku pfuniwa na ku
kale eka tiko leswaku ku na leswi swo ka swi nga endliweki swi endliwa kwa ximatini a xinene swi nga endliwi kumbe xinene a ximatini swi nga endliwi kambe sweswiwani miri mina muyimeri wa nawu hikokwalaho ka yini yi nga yi khoto a khoto yini yi nyikana leswi yi nga swi komba swa masiku ya 60 leswaku va fanele va vekile va heta na 7 days yaleyo se hi marito man'wani miri hofisi ya Coxstar kumbe ndawulo ya Coxstar na hofisi ya Premier va honisa xileriso xa khoto va honisa xileriso xa khoto nemetweni mani kumbexani ni ndlela loko ni vitana MEC na Premier ni ta kota ku swi tiva ku kahle va hlamula yini va honisa xileriso xa khoto lexi xi nge yini lexi xi nge ku nga si hela ma 60 days kumbe 60 wa masiku Premier va fanele va vekile hosi Mangulwana ximfumo exitulweni hi sweswo se hi leswi a hi ku hi lava MEC va lavela swona ne ivi tolo muhumelerisi wa mehe a vulavula na ndawulo liya ya MEC a va byela ku hey hi lava MEC ku hi ta kota ku vulavula hi leswi va ku hayi swi tsale kunene ivi va swi tsala swi rhumeriwa va ku ha swi tshamisekini mindzuku va ivi rixa namuntlha muhumelerisi a vutisa ku lava hi nga MEC va ha ri ready musiku hi ta kota ku vulavula na vona namuntlha na nhlekani va lunghekile ku mani tshika swa xinghezi ni khomeli mingisirome va lunghekile ku hi ta kota ku vulavula na vona mindzuku hi kota ku vulavula na vona na nhlekani namuntlha ka nongonoko wa Afrika wa vulavula va ku hayi swi tshamisekile wo ya tihlanganisi na swimanimani loko va tihlanganisa na swimanimani ku hey a ntivi hey ku swi tatlisa ku yini phela MEC va le ka legislature va le ka legislature kasi leswi swa swi tshamisekile ku ri swihi masibo se a ni teka xiboho a ni lavi ni teka xiboho n'we mi ta teka xiboho a hi koti ku vulavula na MEC namuntlha ni tshemba hi ta vulavula na vona siku rin'wana kambe hi koti ku vulavula na vona hi mhaka ya sweswo hi ku landzelelana kwalaho laha ni nga kona na swi vona ku mani a nga ndlangi yini mani a nga ndlangi yini na swi vona laha ni nga kona mara swi le ka n'wehe ku mi teka xiboho xa njhani hi ku va mi yingisele sweswo ni nga swi vona hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 24 timinete ntsena ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM loko hi vulavula hi MEC i xirho xa komiti leyi fambisaka xifundza a member of the executive committee masibo lava a va ta va vatile va ta vulavula la kambe van'wana vanhu vambirhi va tsandzekile ku swi hundzisa sweswo ku MEC va ta kota handle ka loko ri ku timhaka leti ti nga humelela legislature i swa xihatla swa xitshuketa hi ku ntiva ngeti ku va ku ri na minongonoko yi va ku yi ri koho ka legislature yi komba ku hayi namuntlha hi ta endla leswi namuntlha a ni swi tivi ku tsandza yini ku va hi byela ku a hi swi koti kumbe a swi koti i swi swimbirhi ntsena phela loko hi ta ka n'wina hi ku hayi ku na xiphiqo lexiwani hi lava ku mi hi hundzela hungu leri nhlamulo i ku a hi na nkarhi a hi kona kumbe hi ta va na nkarhi hi kona kambe swi ndlisi swona la hayi no khoma wo tsala loko i tsarile hayi no wa ta kahle a wu fanele vanhu a ni swi tivi kumbe vanhu vo ka ko va na vanhu va nga swi tivi ku ntirho wa vo yini kambe ni ta ya ni tingheneni okay va hi 20 ya ti-medical aid a hi tekeni ni hlekani Professor Khalanga Mpukini. Mi nga ri katsi ka sweswo mi. Hayi. A ni nge mukatsi ntombitana ra vachachacha kuna nkini. Hayi da. Sio yini la. Na so swi withdraw mara professor hayi. A ni nge ri withdraw. Ai mi tweneni mi reno. Mine hemberi ana n'wina loko ni vulavula na n'wina siku rin'wana mine hemberini mara munhu wa njhani mara. A swi na mhaka a swi tshikeli yana ni mahlweni. Ni nwe mthotho wa ANC wo hemba ngopfu. Mi nga nghenisi organization. A ni withdraw ri na ringhenisa. Khalanga. Limpopo hi panda tinhloko masiku hinkwawo
vanhu va Limpopo hi ta tlhariha siku rin'wanyani mara hi to tlhariha se hi ta va hi twe ku vava hi leswiya swa i tlhariha rhambu ra nenge se ri susiwile ri nga ha ri kona loko se sa tlhariha vanhu va Limpopo hi rila masiku hinkwawo hi kombisa swibedhlele hi kombisa timhaka ta vuhosi hi kombisa hinkwaswo mara loko swi ta ka ku vhoteni Limpopo ve ri yo yi nga voteriwa swinene hi vaakatiko va le Limpopo mara hi hlupheka masiku hinkwawo aka issue wa vuhosi khalanga ni vulavule kwala loko nkulukumba Biskop Makambu ro talela hi kunwa ku va menemene hi mhaka leswiwa a ku na la ku nga nghena vona ku sala ku ri kahle la ku nga nghena Biskop ko va TV munhu yaloyo i ta mitlangela drama mi yi vona la ku nga nghena vona mi ta vona TV mi ta vona Biskop hi nga sweswo hi nga hlaseli munhu a hi vulavuleni timhaka timhaka leti n'wina mi vulaka tona hi tihi Khalanga loko vito ra Khalanga ri kumeka ri timhakeni ka ri jikajika ri vavisa mimoya yo tala hi boheka ku ri vulavula hi tlhela hambi president ra Zuma i vitaniwini menemene palamende a swi sunguli namuntlha laha ka palamende ya hina so nkulukumba Biskop tiko ra hina i ri mochiri hi ndlela yihi nkulukumba loyi sisa nghenini hi ve na case yo fana laha ka Maswangayi ku hansa xa ha tiveki lexi nga xona vito ra Biskop ri jikajika pakati hi ve na case ko kwala ka tindhawu ta kwala ka n'wini kwala ka Malamulele kwele kwini vito ra hi ri jikajika apakati namuntlha hi le ka issue ya ka Magoro ri jikajika apakati vito hi la ta vula ku vanhu lava hinkwavo ku tota raka Magoro a va ngheni helo MEC raka Magoro i tlhela vula muyingiseri laha aku swilo leswiwa swi pasisiwe hi nkarhi wa Premier Tshupu Stanley Mathavatha hi swona lava ku swoswo Khalanga loko kwala ka Munghana Lonene n'we mi tirhaka kona mi kuma n'wana onhini loko n'we mi fika mi fike mi onha ku ya mahlweni mi lunghisa ku ya mahlweni na van'wana va nga onha kona hi mhaka ku loko vana va nga suka kwala xitichini a va fambangi na xitulu a va fambangi na microphone va swi se kwala n'we loko mi fika mi mbala swi sweswo mi aka tiko ri famba ri ya mahlweni so mi nga yi byeli Biskop loko va fika va swi kume swi ndliwe hi va mani va fike va ku va ta swi kota ku lunghisa se va fanele va lunghisa ku ya amahlweni na ku nga onha van'wana loko ku ri ku MEC wo tela ku lunghisa a va telanga ku hi tlangela TV loko ku ri va tele ku hi tlangela TV ta vo TV masiku hinkwawo issue liya yi olove ngopfu loko va fika va ta va lerisiwe hi khoto va tsandziwe yini ku ya veka because khoto yi va lerisini ntirho lowu kala nga wu endlanga loko hi se ya huma a tikhoto Khalanga vukosi byi hava timali va le ku hluphekeni vanhu lava hinkwavo ka vona mara va tshama va ri tikhoto va kha va hakela magqweta hikwalaho ka mfumo wa ANC mfumo wa ANC a wu twisisi ku matikhomelo na maendlelo ya swilo va hava a va swi koti ku pfuna vanhu hi to tshama mi karhi hi hlupheka a ni va sukeli loko va ta xigolonyana xi koka timbhongolo vaaki va ze va khumbeka hikwalaho ka mintirho ya vona leyo ka yi nga basangiki a ho va kombetela hi rintiwo because lava venga a ni va vengi MEC wa mina va vulavula language leyi ni yi vulavulaka a ni swi tsakela ku va tikuma va ri ka position leyi va kota ku aka rixaka mara masiku hinkwawo hi tshame ka hi ri na masiku hinkwawo loko hi ku ha vulavula rito Biskop ri jikajika phakati hi safareni hi ya pfala tigede ta va Premier hi ta whatever lexi hi karhi hi xi endla mara loko vo va huma va fika va humesa rito rin'wana ri famba ri ya le kule ro hambana leswi vaaki va rilaka hi swona ni nga nyika xikombiso xo hetelela sweswi wa Khalanga ku since va ve kona a matimbeni yi kona hosi leyi nga tshama yi celebrate ku no swilo swa hambi swi fambe kahle na loko ku ri yi kona hosi a yi yimisi voko hinkwavo ka vona va tshama va kha va rila ku solve problem leyi Khalanga i ku kombela vanhu lava nga tihosi ku ri vona va nyikiwaka ti-position letiya to tshama aka switulu leswiya ku nga tshama Biskop because xitulu lexiya i xa politiki mara vuhosi byi hava politiki why me nyika munhu wa politiki mu ku we wa politiki tata fambisa vuhosi i tiva yini vuhosi because we lo yimiseriwa voko swa boha i nge fambisi swona swi hambanangi na ku teka MEC mu ku se swi vula ku nga tshama a tirha se swi vula ku n'we mi hehla ku ka nkarhi lowu hi nga ka hoswi MEC ku nga MEC Biskop Makama a ku na hosi hi ku ya hi n'we a ku na hosi leyi nga tshama yi nga yimisaka voko yi ku hey ni pfunini MEC hi swo mi hehla ku so mina ni yiri ka Siyandani MEC ya ku ri vona Biskop Makama a ni yiri ka Ndengeza MEC ya ku ri vona Biskop Makama a ni yiri ka kwele ka Nkanyana MEC ya ku ri vona Biskop Makama se a va tsakangi to step hi swo Khalanga ka Siyandani va hume khoto va ta kuma vuhosi lebyiya aka Ndengeza a ku huma khale a va kha va veya tikhoto hi khale ngopfu sweswi a ku na la ku nga nghena nkulukumba Biskop Makama khoto yi nga ri kona
hinkwavo ka vona na sweswi va ha kurile ka Siyandhani va kha va kombetela Premier na MEC wa yena tintiho ka Siyandhani na video ya ko ile ku jikajikeni Nemetwi. lexi fanele ku xi endla a ku khomi a ku nyiki opposition vanhu lava nga tihosi va ta kota ku fambisa yindlu leya tihosi mi nga ni niki because mi ni kota ku yimisa voko a tipolitiki a swi fambelani sweswo vuhosi ka tipolitiki Nemetwi 0860002543 a hi hetseleni ka mhaka leyi na yin'wana leyi mi nga na yona hi muyingiseri loyi se a nga la layinini a kambe a ndakala ku ni twa mahungu ya misava ku ya ta yimise ku yini hi nomo wa Lilian Hlabangwani kambe tsundzukani leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela eMbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makombandlela sweswo muyingiseri Munghana Lonene FM makombandlela a hi twinini muyingiseri loyi hi ve hi hetsela ni lata ku vulavula hi timhaka leti ti mi khumbaka hi timhaka ta swa rihanyo ta vulavula na muhumelerisi laha hi lava MEC va ta hi byela va ta kota ku ta va ta tshama na hina lava va hi byela ku hi swilo leswi nga le ku fambeni ka ndhawu leyi ya voho loko hi ta va kha hi twile leswi n'we mi nge le ku vulavuleni hi swona munhu i vabya ku sukusela hi Sunguti ku fika Mawuwani a nga se tshunguliwa va ka ha yisiwa fayile hala yi vuya ya hala yi vuya ya le hayi va ka hina a hi amukeleni lomu yingiseri hi pfala timhaka tihi kumbe tihi hi ndlela leyi hlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM ihlekani botete na ku hlekanisa vayingiseri hinkwavo va Afrika va vulavula a kenza ni lava ku vulavula hi mhaka leyi ya medical aid kumbe mirhi tindzindzakhombo swi tshikeni medical aid ni nge se fika ka yona mo ni kombisa ku mi nga khomeli muchaviseki Bascop maribye ma n'wi jikijela ka ti-MEC hinkwato ti nga tshama ti nghena kusuka hi 1994 MEC leyi nga tirha ku vuyisa vuhosi ka rixaka ra hina Vatsonga Machangani i Rogers Bascop Makama ku ha number 2 kumbe xana nga va sungula ka va number 5 MEC tirho wa yena i ku endla ti-process ku implementiwa leswi swi nga kona swi nga huma ka commission hambi ya leya ya khatla kumbe ya month commission hinkwato ta varhalushayi tetiya va tirhini that's why mi kuma ku sweswi hina hosi Khakhala va na certificate hina hosi Maswanganyi va na certificate hina hosi Siyandhani va na certificate hina hosi Kanyana va na certificate na hosi Mangulwane va ta va lunghisela loko ku ve va pfunekile so sweswo tihosi tete ni nga hlaya hinkwato and a hi yona ntsena ta tele ti swi endliwe hi nkarhi lowu MEC a ku ri muchaviseki Bascop Makama challenge yi la hina Vatsonga Machangani hi va hi nga ri united van'wana va famba va ya ku xaviseni va ya xavisa ka tixaka letin'wana ti nge le ka legislature loko MEC a hetile ku tirha ntirho wa yena loyi a fanelaka a recognize i Premier Lalpopo a ni swi tivi ku i Premier mani wa Mutsonga Machangani a nga tshama va kona kusuka hi 1994 ku na nkarhi lowu va Zali George Mashamba a va bin'wa ku ra Matlhodi aka conference a va endliwangi Premier so matimba me le ka Premier matimba me le ka legislature matimba me le ka mfumo political party leyi yi va yi kha yi fuma hi nkarhi walowo loko mi nga ri na influence tanihi rixaka hikuva mi ri divided na ku va mi dividiwe hi demarcation board hi swona swi endlaku hi tshama hi kha hi kombetelana ka tihosi hinkwato ta la Limpopo laha ma ha kumaka hosi va ku i sub chief hi hala ka Vatsonga Machangani laha ma ha kumaka hosi va ku independent headman ku ri hava hosi ehenhla ka yona hi hala ka Machangani mara mfumo u wun'we wa Limpopo hala kun'wana mi kuma va Musanda mi kuma va ku hala hi le ka hosi Mandla hi le ka hosi Mandla hala ka hina
ho nikiwa rambu ku hi fayana hi nga n'wi hlayi Nchaviseko bus stop Makam a hi langutiseni ku problem yi and ya lunghizekisa ku yini hi timhaka letiya sweswi vengele ku ti chaveni leti va fa va tiva ta hlamula matiko lama hina i mani chavaka la hikuva a vo chava vo ka va nga kumbexani mina loko ni yi langutile a va swi kumangi kumbe a va swi kumangi hi nkarhi lava hi vulavula na vona a va va fikiselanga a ni tivi ku va fikisela va yingisela radio na swi tiva na sweswi ve le ku hi yingiseleni Nchaviseko va swi kumini hi vutivi bya mina leswi ni va tivisaka hi swona mi nge va hlevi ka radio mara lexo ka xi nga endliwangi vatirhi va vona laya ndzeni a va yangi va endla research va kota ku tiva ku LT number mani ka hosi Kanyani LT number mani ka hosi Mangulwani LT number mani ka hosi Xihimu la a hlanganane kumbe a tiyani ku na tihosi ta ku fika 5 hi Botet mara mapurasi lama nga laya i less than 3 so loko va fa va ta ku hlamuleni Mchaviseki va fa va ta va kha va tiva ku hi ya veka hosi leyi yi nga hosi hi swi tiva ku yi hosi aka purasi rihi a ku seta hosi Xihimu kambe kasi khoto yi swi kume ku yini leswi yi nga swi boha a ni khoto yi va nyike na minkarhi khoto yi boha swilo hi ku ya hi ku mutisi yini a khoto vanhu lava hi ku i tihosi na mina swi tiva ku i tihosi va yisini yi tekeni xiboho mara lava faneleke va implementa va fa va implementa hi ku ya hi milawu va hava vanhu lava va tivaka swilo swa vuhosi hina va swi tivaka hi swi tiva kahle swa vuhosi hi vika swona nkarhi wo ku leha hi swi lavisisa swin'wana hi swi tiva na hi nhloko a hi kona ku tholiwunyana vafananyana va le ka Sekhukhune vafananyana va le a Venda lava machangana va kona fambani ma implementa ma swi tiva ku i mavito ra purasi ra hosi Xihimu ma swi tiva ku i mavito ra purasi ra hosi Mangulwani se na sweswo se loko ku ri na tihosi ta ntlhanu na mapurasi manharhu ku endleka yini swin'wana information se ha xavisa na swi vona na info mahala mara ya solveke swilo swa simple ko va ku va fa va swi tiva ku vanhu lava swi tivaka va na vuswikoti byo karhi consult them hambi ku endla tiya minwa tiya then ku solveke i tihosi vanhu lava tihosi ta Vatsonga Machangana ta fika na 108 kambe tin'wana i tindhuna hansi ka makhwata ya tihosi tin'wana a va swi tivi ku swi sungule njhani ku vi na community authorities sweswo swo taniya va ku va ta cincana 5 years chairperson a va swi tivi va hi pfalela handle se bala tilwela so a ni swi tivi ku hi ku se hi dikari a hi swi tikeli swa medical a hi pfaleli a hi swi tikeli swa medical aid kesini se ni te ni na ku vulavisisi ne na ku vulavisisi mehe na me ni vula tani mi nga hoxeteli emitsima ribyi a hi laviteni ku swiphiqo swi le kwihi ivi hi kota ku kuma xintshunxo kambe lava hi nga vulavula na votolo hi xo xiphiqo sweswi ka leswi hi nga kotangi ku vula na vito ra va ri ta ri nga nghenangi no nghena namuntlha loko lava hi nga vulavula na vo ku sukusela tolo ku fika namuntlha a va londla ntirho wa vo kahle hikuva na hi ta hi swi tivile va kona a hi nga ta se va nghenisa no va nghenisa la ka nongonoko se van'wana va ndangi ntirho wa vona kambe hambiswiritano a hi buleni hi lava ku lavisa vulavisisi lebyiya bya timhaka ta swa rihanyo ni teka riqingho rero ndzhaka leswi 30 wa malembe leyi anga hundza nkarhi lowu wu hlanganisa rixaka xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula ntiyiso mikisero mngana lona FM Khalanga Pet Mathebula va vula mina kambe ke a hi ku twi mikisero mina lava ku tatwa ku loko mina nguta swibedhlele mi hlangana na mintlhontlho ya mixaka mune ku mina ni xibedhlele va fika hayi lavi ngopfu sweswo hi lava leswi swa ku ma vona loko i ri xibedhlele xo fana na lexiwani ku hava mbed loko i ya hi tlela hansi kumbe sweswo swa ku taniya loko ri xibedhlele mintlhontlho leyi mi hlanganaka na loko ri ku hava hi tshikeni hi pfumela ku hava mintlhontlho kambe hi amukeleni loyi ri wo sungula enhlekani minjhani Butpet hi pfukeli boto wa mina minjhani ni pfukeni maendlelo na xiphiqo mani ni bukeriwe Polokwane n'wana wa mehe a khoma xitowani so va ni bukela Polokwane va ni bukela Polokwane ivi ni buke ku ringana tata hundza ka 5 vo tirha ku na mbedo from 2002 so a ni tivi ku
he but mi te amlonda xihoxo 2002 2002 n'wana wa me beburiwe hi 2002 ku fika namuntlha hi 2025 ku fika namuntlha hi 2025 loko ni buka transport ya Polokwane dokodela i buka ti-date loko a buka ti-date se a Polokwane loko ni fika le va ra ku na mpedo from 2022 until today ro hetsela loko mi ya ku ri last month kambe a mi hlamulanga xivutiso ro hetsela loko mi ya ku ri i February he vana se ivi mi ya hi February va ku ku ambet va ku na mpedo ene loko a ri ntsongo va te wa ha ri ntsongo a nge operatiwe so yimela a va na lembe se a va na lembe se hu tirha ku bukeriwa ti-date mara ti-date ta ku a ti pfuni nchumu mhaka ku loko fika leyi va na ku na mpene se okay mi xo sungula n'wina mi khandziya movha ya mfumo yi mi susa kwala mi va ku mi ri koho yi mi tisa Polokwane yi ka yi nga mi tiseli ku mi ta pfuneka yi mi tisela mi ta byeriwa ku hambedo mi tlhela kumbe xana va fika va endla yini va fika va languta xiyimo xa n'wana va ku hayi a swi jahangi i ta vuya kumbe ku endleka yini loko mi fikile hi swin'wana swa koho sweswe va ku va ri a hi emergency lero i faneke a kula a ze loko a temiwa twa ku vava loko a ha ri ntsongo a ntivi wo twa a nge twi ku vava na so va ri hi emergency ngopfu mara swintiwana swo khoma se loko va kuamanda loko swi nga tirhela miri swa swi na malembe mangani nga 3 years oh se swi vula ku na n'wina loko mi ku 2002 a mi vuli swona mi vula ku 2022 February se swi na 3 years something ma eish yeah no na se kusukela hi 2023 2022 ku fika namuntlha n'wina mo gidela mi va nga mi suka kwihi hi suka kwala ku Amapula ene ni tlanga ku i badi nyana hi mhaka ku na loko a beburiwa nsati wa me fika ni hlamusela ku va ku tshika beburi a ri one ivi loko va vona ku a nga ha hefemuli kahle ivi va n'wi tsutsumisa va chingela nsati lowu se ivi ni mbele ya me yi vave ngopfu ku xi ri kahle no va na badi leri n'wana loyi a faneke a nga kumekanga eka ivi ni ku loko o ka a nga humelekanga a tlimbiwile ka hala maphuta a ta va landza ku letiya va nga nemetweli bot nemetwe a leswi n'wana mo ti vulavulela a mi nga ta teka xiyanimoya loko ri ku mi ma swi kota swondla a mi na swo swi ndla mo ti vulavulela kambe i mani hi twa ku xiphiqo yini khesi ri tlhelo rero mi nga ta na rona hileswaku twana munhu ku tirhisiwa mali la vakulukumba lava chayelaka timovha letiya va kuma ti-overtime loko ri ku ti-overtime ani ku tirha diesel timovha ti hela tikhilomitara va kha va swi tiva ku a Polokwane ku hambet ivi a ya kwihi coordination ya ay amkeleni un'wana nhlekani mi amukeleli ka munghana rona aye bukhanga minjhani hi pfukile minjhani n'we aye tona a kenza mhaka leyi ya swibedhlele i problem leyikulu ngopfu mina ni hala Mamelodi yana eDar ma tiva i February ni ve ni buka for ENT loko ni buka ENT va ni bukela ku ni fanele ni ta laha swin'wana vo March loko ni fika ni va ku doctor ne a nga kona u ye pensionini ku na doctor yin'wana nga kona mara sweswi a yi kona va ni buka last month ni ya va ni byela ku doctor leyi a nga kona u ye livini sweswi va ni buke hi ti-14 ta June ta July next week Monday ni fanele ni nghena kona a ni swi tivi ku ni ta fika ni kuma doctor a ri koho kumbe ni ta kuma doctor a nga ri kona na hi ku ti ri challenge tin'wana to tala ngopfu ene entirhweni la ni tirhaka kona ni tirha hi ku driver va ri a ni balanced a ni koti ku swi twisisa na sweswi hi tshama yi nga ri hi lwana la ntirhweni doctor la ntirhweni u tsalile papila a tsala kusukela hi February a try ku va fanele va cinca va endla xipidi ku ni fanele hatlisa ni nghena mara i problem va ni byela ku vona a va tirhi hi yena bona va tirha hi list ya vanhu lava nga koho swi nge endleki ku me ni fanele jampa layini ma swi vona ku swa tika kahle mani swi tiki swona ke kwihi kambe na khensa swinene n'wina mi navelela mikateko makwavo famba mi ya pfuneka hi Musumbunuku
kumbexani mi ta fona mi ku hayi se ni tshamisekile va ni lunghiserile ni pfuniwini hi khensile swinene buti wa mina hi mi navela mikateko makwa mativa ni khensa ngopfu na ku yingisela n'wina siku rin'wana na rin'wana mina kahle hi xivulavula ni muloveli wa heswi every day ni nge jambi ni nga mi yingiseli ka hinkwaswo leswi na yimana ni fika ni yima movheni ni yingiselana na n'wina and na xanga lexi ni dyondze ngopfu ka n'wina loko ni kha ni vulavula swona i purasi ra mixavana ka maphakabaji na khensa ma no ri a leboha u minagane motlhompehi dangi wa heswi a khensa wa heswi swi vula ku wa ka hina veri va yingisa se hi yo mhaka hi ku a ku na n'we va ri va ku haxela ri ha xani mara va yingisele hina haleni ku le ku tikeni a hi amukele n'wana mi yingiseli loyi ni hlekani aya botela bota mina mpfukeni hi pfukile minjhani ri la boxa ku mavilise la hallo ni mi yingiserile wa mina ku vula hi ndlela leyiwani i mhaka ya swibedhlele ku ni swi vona kahle loko a nga tivi ku position leyi fana ku yimesiwa lava va tirhanaka na tifayili ku va ku ri na ya tliliniki va ku transfera ku ya exibedhlele ka va na problem ya timhaka ta ku ve wa pfula fayili madokodela ma ku ma chayisa se u kuma ku se na vutomi bya wena hetelela se u kha u luza vutomi hi ndlela ya muxaka wa fana leyo se xin'wana xa kona lexi endlaka ku se service delivery yi va kha yi nga ha fambi kahle kokwalaho ka timhaka ta ku fika exibedhlele u khomekile va tlhela wa ha famba va ha ku pfulisa tifayili ivi madokodela loko se u pfulile tifayili va ku byela ku dokodela ra chayisa ve ri ambulense yi fambe na loya yi ya kwihi se swin'wana swa kona leswi onhaka ngopfu sweswo why fanele u pfulisiwa fayili u ri ka xiyimo xo biha na swi leswi mi swi vulavulaka mi hlangana na swona kumbe ku swindlisa ku mo swi hleketelela ku swindlisa sweswo I don't want to lie to you a ni nga lavi ku tivula vito mi vulavula na mabola vito ri bohi hi vula ku mi hlangane na swona na xivutiso a xi vula sweswo a xi nga vuli vito yingiselani ku yingisela swi na nkoka botpen I think it was 2023 a ni ri ka Malamulele a xibedhlele no va na lagi hi ku ni vi ni tiviwa hi n'wanyani a ni fana ni nga pfunekanga hi ndlela ya muxaka wa fanele but ni vi ni pfunekini hi ndlela yaleyo ni va transfer from clinic to Malamulele ni za ni ya pfuneka a Xiridzi hi ndlela ya muxaka wo fana yo yaleyo so ni express ya swilo sweswo ni vula ku so n'wina xivutiso xa mina mi xi hlamulanga mi kha mi yingiserile ni ri loko n'wina mi ya exibedhlele mi fike mi hlangana na xiyimo xa muxaka walowo ke n'wa mi hlangananga na xona ni mi tiviwile sa mi hlangananga na xona leswi vulaka ku loko a ku nga ri ku tiviwa hi khwatihata ka ku tiviwa lahaya swi vula ku ni vula ku vo hleketelela a mi hlangananga na xona hi ku loko a mi hlangana na xona hi loko a mi nga tiviwangi se loko mi ku mi tiviwini swi vula ku a mi hlangananga na xona ni ve ni hlangane na yona se loko ho rhaba ku tiviwa laha swi vula ku yini ni mi twile timanito van'wana 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hungu leri nga rhanga mahlweni sweswi timhaka ta tifayili na timhaka ta planned patient transport na ku va vanhu va fika va pfuneka kumbe va nga pfuneki i mani a langutaka ku vona ku loko vanhu va fanele va pfuneka loko va fika exibedhlele i vutihlamuleri bya mani mina ni swi teka ku namuntlha loko no hundzile Polokwane laha Pietersburg Hospital ni nga swi tiva ku va langutela vavabyi vangani mindzuku hi leswi a ni swi tekisa swona a ni swi tekisa sweswo ku loko sweswi no ya laha Polokwane ni ku mi langutela vavabyi vangani mindzuku lava va taku ku ri ti-transfer ni hleketa ku handle ka lava va nga ta ku ri ti-emergency lava va nga buka swi tiviwaka ku i le ku teni va va tiva se ivi a ta munhu va fika va ku dokodela ri chayisini hayi khona n'wana lomu yingiseri ni hlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM ni hlekani Nxikari maxi minjhani? Mi yingiseri hi pfukile minjhani papa? Hi pfukile. Kenzo. Okay na mina ta nyika xikombiso yin'wanyana ya mutswari ni nga na vo va nga tshama va limala lembe ri nga hela hi vo April and then va admitiwa xibedhlele xa Elim
batshamile until November last year, and then November last year va nyika wheelchair va ku va ta vandla operation this year hi June, and then this year June hi loko hi ya va fika va ku va nge va endli sweswi a va yimeli November. So xivangelo xo cinca siku ku ve yini? a va vula nchumu, vo vula ntsena ku a va vuyi futhi hi November a elini. Ni vula ku loko va ku a va vuyi futhi hi November va kha va ndla yini ku ka xiyimo xa vuvabyi lebyi byi nga va tisa kwalano? A ku na nchumu a swi endlaka, u lo fika va hlamusela sweswo ku va ta vuya a va vuyi futhi November, kumbe ko va nga ta vandla operation leyi a va te va ta endla hi June. Se n'wina mi nga lavi ku vutisa ku tiva ku mi hundzisela mahlweni mhaka yini? A yi xisa mahlweni ku lava tiva ku ri va swi yisa mahlweni mhaka yini, because hi twa hi vona ene swilo leswi a ni i khale va nga va lava ku va endla operation leyi va ka va hindzisa masiku kahle kahle nga va fanele va endle last year kahle kahle hi November loko ni tsundzuka kahle, and then va ku hi mhaka nga ku layani va na pain nyana yin'wanyana se va lava ta wu yi rhanga yi hola, va ta va nyika until June this year, and then ida June ya fika, and then ida va rhwariwa va yisiwa le kumbe pain liya yi se hola phela n'wina mi nga mu gungula kasi va dokodela va swi tiva ku hikokwalaho ka yini va hundzisela mahlweni. A yi horini because na vona a ni va ya ka check up ku na masiku lama va yaku va phaka tiphilisi kwaleyi a va ma nyikaka, except leriya ra ku va ta endliwa operation hi June, ku na lama va yaku va ya phaka tiphilisi ta xivavi xexi xi va yisaka operation. se swi vula ku na siku leri va nga byeriwa ku ha se mi lunghekini mi nga ya ka operation? A ku ri June, a va veke siku ra June, and then loko va ya a ni leriya loko ri vekiwa ra June a ri vekeriwe hi mhaka ya ku vete va hola xivavi xin'wana. Se ni vutisaka ku loko se va ya ku ya fika June liya a va horile, vumbhoni bya ku a va horile byi le kwihi? vumbhoni bya ku va va horile hikuva na vo leswi va sweswi va titwa kahle ku xi horile xilo lexi a xi pfalekile se va right. Lera ra ku vona sweswi a va yisiwa va ka va swi tiva ku va ku ndluka ka operation leyi nga fika yi nga ndliwi sweswi yi hindziseriwa ka November this year. Ko va ku na vaongori mikama n'wana va kwata loko mi va vutisa swivutiso, mara a swi ta va swi ve kahle loko mi lo va vutisa ku hikokwalaho ka yini mi swi hundzisela mahlweni. Ya kumbexana hi nga va endle xihoxo hikwalaho, mara mi no twa ingaku a ni tivi because a vete va ta va yisa exiridini kahle kahle loko va swi hlamusela ku ya nkarhi lowu va hamba va famba hi treatment nyana yaliya. No, ni mi tweli but mani ni twa van'wana hi twa ku va hetisela va ku yini. Hey ka teka swin'wana hi fane hi vutisa na hina tanihi vaaki mani hi yimela timhaka ta hina kwalomu hi va ku hi ri koho hambi sweswi va ngo to a hi amukeleni n'wana mingiserelo ni hlekani. Hayi buti njhani? Buti wa mina hi pfukini, n'wina mi njhani? Hi pfukini. A khensa. Buti vati leswibedhlele mani leyiwani yi khomisa hi tele, yi hi panisa hi nhloko hi tele. Loko mina ngama ya mina yi fambe exibedhlele from 2022 hi March, va n'wi nyika date hi July, va ku va ta n'wi operata hi 2023 hi March. Vhiki leri va nga n'wi operata hi rona Monday wa kona va n'wi bukela mbedwa va n'wi admita hi Monday. Loko fika wa vunharhu siku ra operation va ta va ku doctor leyi fanekele n'wi operatela ka xibedhlele lexi xa Brits hi nga le ka xona a va na yena. Se ina ma ile kwihi? Va ku dokodela ile kwihi loyi a nga ta va kota ku ya va pfuna? Ai
Oh, mingiselo mina. Hayi. A ni swi tivi ku endleka yini kambe ri vuye ri tsema riqingho leriya. A ni tivi manana la ku njhe madokodela ma swi kota ku operate va ka hina ku kaka wa ku operate a mo chava njhe ta vutisa van'wani va madokodela lava ni nga va dyondzisa ni vutisa ku njhe va swi kota ku operate kumbe mo chava hi ku khale munhu a tshoveka va ku namuntlha tlha lunghisiwa namuntlha khale sweswi ta bukeriwa ku hawu nongonoko lowu humerisiwe hi Cindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lona FM awara ya mbirhi henhla ka nhloko hi laha mahungu ya misava hi na Moses Lilian Hlabangwani kusuka kwalano dzumba ra mina na tatana Ike Ngobeni tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lona FM Makombandlela